Hayırlı gün. Biz sınıf saatinde Мәңгілік данжын үйренеміз. Әйдәгіз, біргәләп жырлыйк. Мәңгілік данжырының бірінші куплетін үйренеміз. Мәңгілік дан жеңу бәйрәміне, мәңгілік дан жеңу күніне, yüreklerde soğuşka tiresi. Мәңгілік дан жеңу бәйрәміне, мәңгілік дан жеңу күніне, yüreklerde soğuş hatiresi, biz saklarız onu мәңгіге. Жеңу келді туған елімізге, азаплары қалды ғұмырға. Biz қазір Рыбушкин ауылында, Түбән Новгород якын біздің шәкәріміз. Бұл жеріне біз яздық үшеу. Менің янымда әтемнің алдашлары, оқытушылар шол жерінің сөзлерді yazdı Факияпа Сиддикова. Бізге фикер берді шол жеріне yazырға шолай оқытушы Әлфия ханым Мұхамеджанов. Радик бигрәк ул білесіз ме, бик талантлы жігіт. Ул гел нәрседір топып шығара, нәрседір ойлап шығара. Шул жырның сөзлерін тыңлап, ишетіп, мен шоққаттым, шундай тирән, шундай аналар турында, балалар турында, аталар турында. Жырның тарихына турында бірер сөз әйтер идем. Минем кайнәтием Мұхамеджанов Нәйім Сәмиулла ул сугыш баласы, сугышчыры баласы. Аның әтисе сугышта үлеп калган Белоруссия жерлегенде. Бизнең жеңүүбүзне тасвирлаган жырлар бик күп. Әміне сугыш балаларына багышланган жырлар бик аз. Менә бизнең турыда да шундый жыр булса иде, диеп үлгенчә шуның турында сөйләй иде. Анан соң Факияпа bir отыруда менә шундый балаларга багышлап шул жырны язды. Әйдәгіз, Мәңгілік данжырының бірінші куплетін біргәләп жырлыйбыз. Әйдәгіз, жырның қушымтасын үйренеміз. Бұл жырны ең бірінші тыңлағанда, Кесервищада болды концерт. Сіз қойдыңыз енді ол концертны. Менә шундан соң миңа келділер, қарт кішілер, рәхмет әйттілер бұл жыр үшін. Йыладылар. Мен өзім де йыладым. Хер оқыған сайын, тыңлаған сайын мен йылаймын. Менә шундай бик тез язылды бұл жыр. Бик тез. Bir отыруда десең де була. Бик тез. Чөнки Радик өзі бик жеңіл кіші, яқшы кіші. Бұғанға Анарға деген жырлар тез жазылады. Да. Машалла. Тез була. Әйдәгіз, жырның қушымтасын біргәләп жырлыйк. Әйдәгіз, жырның икенче куплетін үйренеміз. Ашлык күрде газиз балалар, ирсез, улсыз қалды аналар, өлгірмиче әти дияргә дә
yetim üstü küpme balalar. Unutulmay soğuş yaraları, tireneye giren baralar. Jır tamam buldu indi. Koşumtası da var, üç kupletten tıra. Anan sen 4 yıllık var indi. Bir kupletta 4 yıllık. 4 yıllı şiir buldu. Hem Radik min ayte her kupletka ikişer yıl tağında arttırırga gerek. Mene şuşu nerse benim için bir ağır buldu. Çünkü şiirine bir yazasın bir oturu da. Tağında arttırırga bir ağır bula. Biz şuşa büyük vatan soğuşu temaların irengende de hem jingu günlerin beyram etkende de tarihqa qabat qaytib özübüz üsken avuldağı frontaviklarını hürmetlep yaşay idik. Eli bizim balachaq avul tulu qaysının көзі çıqqan, qaysı ikişer ayaksız qalğan yoki bir ayaqlı ağaç ayaqda жүрүчү abıylar, babaylar bilen tuluydu bizim balachaq. Хәзер икенче куплетны бергәләп җырлыйк. Açlık gülde, aziz balalar, işsiz susuz kaldı analar. Bir gün bir şey eti diyen geldi, eti üstü kuple balalar. Unutulmay savaş yaraları, direneye güne balalar. Әйдәгез җырның 3нче куплетын өйрәник. Yauğa gitken sigenin sağınıp, yaş kızlar jırlar çıkardı. Qaytmasadı, küttü birden birin, batırlarşa tüzdü, şıdadı. Sigeninin sıngı yazgan xatın zor istelik edip sakladı. Bilesizmi, biz de irettiler indi Sovetlar Soyuzunda uskeş, tuğaş, Lenin всегда с тобой, ansı indi. Onları indi patriotik jırlar bir küp jırladık, soğuşturumda da jırladık. Dersler buldu, ömür boyu buldu. Хорға da jirdik bütünümüz. Hem anda indi birinci orun занимать etti patriotik jırlar. Menimçe şuşunday dersler bulurga tiyiş. Әйдәгез җырның 3нче куплетын бергәләп җырлыйк. Yolga gitken sigenin sağınıp, yemyeş kızlar jırlar şıradı. Koymazlarda tıktı birden beri, batırlaşa tüzde şıradı. Sigeninin sımlı yazan fatır, sur isterim gittim salladı. Җырны эзләвебезне башта әлбәттә текстан башладык. Чөнки тексты бик мәгънәле. Һәм бу җыр безнең күп халык телендә әле яңгыраган җыр түгел. Безгә ул җырны безнең укытучыбыз Миләүшә Гөлҗан өйрәтте. Без аны башта укып чыктык. Ул илне яратырга өйрәтә. Фәки апа һәм Әлфия апа, сезгә зур рәхмәт. Сез башладыгыз шул җырны. Мин дәвам иттем, көйне яздым, аранжировка. Без эшләдек бу җырны. Аллаһ ярдәме белән. Мәңгелек дан җырын өйрәнеп бетердек. Әйдәгез бергәләп җырлыйбыз. Мәңгелек дан җиңү бәйрәменә, мәңгелек дан җиңү көненә, йөрәкләр
Җыр дәресе шуның белән тәмам.